narode, dobrodošli u novi video. Ovaj video je poprilično poseban. Danas nam Mirajičica slavi drugi rođendan, na današnji dan se rodila, tako da slavimo rođendan tačno na dan kada se rodila. Prošle godine je bilo onako poprilično drugačije, slavili smo kući, sve je to bilo je dosta zapravo više posla, a dosta je manja organizacija bila. Ovaj put sam radila sa organizacijom i sa restoranom, dakle organizacija je došla, napravila je neke ukrase tu koje ćete sada vidjeti. Restoran je sve ostalo, završio i tortu i sve, tako da ove godine je stvarno, ja ovo nisam usput svezala kako treba. Uglavnom, sigurna sam da neću imati prilike toliko pričati u ovom vlogu jer ćemo se i Burak i ja baviti našim gostima danas, ali toliko sam sretna i toliko mi je drago što ćemo biti svi danas zajedno sa porodicom i sa našim prijateljima. To je Glandu. Uglavnom, čekamo goste, ne znam hoćete me čuti od tako daleko. Haljinu ste vidjeli. Tako mi je drago, kao što već rekao, što smo se svi okupili, što smo svi zajedno i što ove godine nema, barem nema toliko restrikcija kao što je bilo prošle godine. Nadam se da će nam biti lijepo, da će svi gosti biti zadovoljni. Eto, jedva čekam da vidite ostatak slavlja i sve ljude koje volimo i koji nas vole. Nereye geldiğin? Bak bunlar hep senin için, gördün mü? İkiler, balonlar. Sen de Nana napravi frizuru, hoće li? Nana napravi, popravi. Ja. Solda koşuyor. Da te vidim, mama. Mirajičice. Ne markada bir şey var. Hangi markaydı? Hayır, o yanlış işte. Nasıl olacak? Bak. Hayır, tam tersi. Bostancı'ya doğru. Konum atayım mı sana? Koliki dosta, ljubavi. Koja dosta Mirajičici na rođendan? Ben şimdi sana yazacaktım. Koji? Dedo, kako si? Kuştuğum benim ya, kuştuğum. Kuştuğum benim. Gözü niye dalıyor bunun? Misafirleri mi gelecek? Yok, o da fır başlı ya, aç geliyor herhalde. Ay! Popola, taki. Teşekkürler. Baharatlara. Böyle birkaç sene geçmesi lazım o şeylere alışması için. Yani yeni evlendiler, bu sene evlendiler. Yok tabii. Kursa gidiyor. Online kurs oluyor yani. Evet.
Seka ljubavi. Ode Naja. Beni kameraman olarak da çalıştırdığı için. Damat Bey, hoş geldiniz. Evet Begüm. Sen tanınıyorsun zaten artık. Nerede tanıyorum? YouTube'da şey. Hadi tut sen de. Öpeyim kardeşimi. İyi, ne olsun. Opera na beginnetje, ja? Zagrli! Zagrli, ljubavi! Hajde, Alpera! Zagrli. Alpera, mahnemo, pošaljemo pus. Pošalj pus. Pusa. I prilazi nam ona žena da nam mjeri temperaturu. Hazırız, getirelim. Vidi. Vidi sad. Šta će sad biti? Evo žiža. Žiža. Ne, ti ne smiješ. Iki dodu miraj, iki dodu miraj, iki dodu, iki dodu, iki dodu miraj. Bravo! 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 Ćemo tortu. Bu dayanıyor hala. Evet, gel onu da söndürelim orada. Evet. 7-8 yaşına bastı galiba. Bir sürü mum var. Bravo! Stani ovdje nokicama. Elin yanar. Hadi bakalım. Pastayı keserken bir çekiyorum isterseniz efendim. Tamam. Snimanje ukoliko. Ne može, ne znam. Ben onu alayım.
Ama benim yaşlarım. Gidiyoruz hemen şimdi. Hemen Miray'ın pastasını kesip getirelim Enes Bey. Çok heveslendi o. Mora, diskriminacije ne smije biti. Bravo, Merčo! Ajde, Kalina. A Kalina? Ajmo, Kalina, dobar. Hadi Kanja. Juče. Bravo! Dojdem Kalina, iki dojdem med. Gdje je torta? Nema! O yenmiyor. Gdje je torta? Evet, peşinden kovaladı oraya kadar. Nereye götürdüler? Ja. Çok arada varmış gibi duruyor mu aslında arada çok Ja, gdje je? Čekamo kaš. Sad će nam doći kašica, čekaj. orta şimdi 35. Görüyorsan onu sevmiyor. Hadi zagrli Miray. Zagrli seku, ljubavi. Ja ne znam je bolje. Nek su nam Boga mi bolje. Kaži pusa, bye bye. Bye bye. Bye bye Miray. Miraj. Sokma elini ağzına. Drago mi. İmeni.